Talkatulo Samoa Entertainment TV nei po itula ay usimaya fa fonga ka apupunga ona chamua. Ua faita waso ai nei ile taime tu la ia Samuel le au malon faltua ya sivai lumol fam sinong fa itu malo e tali imolianga a leo. O molianga Samuel ul fa luma ai olon faltua ul fa la venga leo. Beta in fa mau ni maile o atu fo ilam ta upol tamaita ya ongal investea wa Samoa. Miss Lisa Marie Schmidt lea nau fuatu sosoani leo ya ala ile watu ile ofisa leo ya pia. Ai mulmuliane tau fia i po e tolu tanu malala. Ai ava este leo lana ta vale malana telefoni. O sa nola fiongal komsina o leo. Au apa au longo itino Filipo na o tato fsilingiana na film ta uplavlea. Ma ia sa no lo ta fia lava Samuel molon tolua. Talo lo fa awa upea so suenga a leo. Ai lim ta upulavalea il tato toe tuli loa ina wa fsilingia ai neile fa maoni o lipoti. Tu ina atu ele ofisa o leo ita yo le malo e au fia ila fiongal palemia. Ai o minister o kabineta. O le mta upu leo fsilingi ai le taiminei. O leo mai fafo. Lea na sauno ai le fiongal palemia fia mena o mimta afa il palemene le vaya sanei. O lo o yai lava leo mai fafo lo ngā lulue ma leo a Samoa. Mai le tau au maia nisi leo. O le au maia o leo mai fafo. E whaia su e ngol mta upu lea na la ngā el whai puleo safa tailo na fia iloa. Po o whea ua o yai le au mai ngau leo. O ta ua mai tutonu. O lo ofisilingia il terminei le wha maa o nia. O li poti o tu inatu i le taitai o le malo. E peo na ia fola ai le mauta o Samoa. Mai o whaia ne iai su e ngā wha aloto i whale i le wha maoni o nā li poti o tu inatu i taitai o le malo. Tato talato e tuli loa mai whanau whai ngā runga wha vai taimi au se talia. O wha atolu ai o na wala au i luma o le wha amsinonga i warangata i Vitoria i Australia. Le wha amsinonga o sele i Samoa na malanga i ngā runga wha vai taimi ma upolo i ai e le wha amasino. E toi tolo po muli lea na last adjournment o lana mata upu. O le wha alua i leo na afia le atali i nei i soli o tu la fono Australia tu wa ia i le inu awa i no whanga whaitele whai ai fuso anga maisi tangata nua Australia i tono whalkalapu o na ai ma nua a afia ai le watangi. Ai le ngata i lea o me tō tino a le whalkalapu na wha aleanga ina. Lua masina a o whaanga solo ai lava ta won manga o leilo ina al whaam sinonga lo na mōlianga mua. Ai toi tau fia fōi e leo lea li lava lea. O toi maua fōi whaasua a wāma tua ia se ngā o inga ma le wha o lima mātu ia. Ta upu ese na e lua e tāua te le lava o le taime au ili le iai mō lima o leo sa ili ni vaenga o le tula fono a o ta iala na lape ai pe e le tala whenga iai ma tula fono le malo tua inga o mōlianga o lo wha awau o na ilo. Ta uol tātou so upu o le awala lea ma whai ai o na toe wheu tanga i ma leo Australia na ia wha lea o ngaina pe toe wha ai tia se wha upunga o mōlianga. Ia tau mama ai se whaasalanga tala whenga iai matula fono. O le polenga o le loia, o le matua tau mo whai malo se fi nau se saolotonga o le alo. O na e uma le visa whai ngā ruenga wha o tolo le atali ile ia apelila lua wha. Ma e ono wha malo si alamtanga ruenga e ba ai atua o le border force. Ma le immigration le tau fi ai o le alo. Ile no whanga ba ai o tua oi po le border force detention center. Se ila wina i unga wana whaamsino ngai lua. O lo oi luma i le taiminei. O le tama whaaba mal wha ngā ino whala au whaasa ma whaanga māwalu lunga ia o lo o tele i nā whainai i alo Samoa i to tonu Australia. Anga soli tula whono e pe ona tā ua e le tātou so upu whina wina neima tā upu whal tula whono. Inisi o tala o le manu le matanga luenga o leo i so i fua o aoina ai o le lumana i o teine matama o ngali University wa Samoa le NUS mai le a vanga atu i soli ngā tū la whono e a fua mai le tango fio le awa malosi ma whala au whaasaina. Nā fua ai le whaatasia tōla na wha aili, le Royal Police Band e whaafia fia i le lotoa i vaivase, a o whaanga solo ai le stalo whanawa o ngā i le vasenga whaavai. O le sila fia i le wha musika leisi fo i mata upe ono tiltilo iai, leisi tamai titia o ngā mustelumanai, peitai. O se wha manatua le Royal Police Band, mō whānawa o ngai mana tua le whaana naunga o mātua ia sa uma, ia avea matama mateine poto ea o oina, ma au si atu le University wa Samoa, o lo whaatau wā iai tūpulanga o sonei,
o le tumtumunga wa onga i Samoa la vai ese mai i le Investe al Pasifika lea olo o ia la fua. O whaanga solo ai le stalo whana wa onga le Investe wa Samoa i mai vase. Ua mai a whaatauto ina nei i a Minista Langolango. A le whainga malo le fas whaatuatua le atua Samoa ua tasi. Peo na liputia, ele nusi pepa le malo le Savali. O le fionga ya tu uana si i le ota mai le tu malo palo torsi umu. O filifili Minista Langolango mo mtanga luenga o leo leo, fale pui ma le ola tuifuta ina, whapea le pulenga o tine imu. O le Langolango ile ngā luenga le fionga Minista ya Fawalo le Fau Harry Jeffrey Schuster. O le tofaya ale vena ale mai le tu malo palota o fale ata wha, o avea neima Minista Langolango mo mtanga luenga o tiutem tupe maua. O le Langolango sua tiute le fionga sui pale mia, po le Minista ya tuala te vanga Yosefo Poni Fasio. O le fionga ya mau usia o si pue mai le tu malo palo tova o fono ti. Ua tofia e avea ma Minista Langolango mo mtanga luenga o ngā luenga te tele, whira ua inga mati na e SSA. O le Langolango sua mtafa yoi le fionga Minista ya olo a fua fitiva ai. O whaipuleia e totolu, ua mawanei o la tofinga Minista Langolango na ulua e o mai i totonu. Ile whainga palo ta tele e avea masui le HRPP pe ta e muliane to e whaiala to whainga palo ta laiti ma manu malo maiai. O le whamanatu le fionga le pale mea fia mena o mimta awha e peo na li patia i lunga o le pepa le malo le Savali. Ila na sanduanga wha apitoa le sauninga wha ala malo na ia mantua e tamali i utofia ma Minista Langolango. O lato tofinga e atangi ai le tautua mo le poto matala e silsili ai ona taitaina i pulenga le lei e manu ai Samoa wau. O le fomoni le na e pale la e iai le finangalo le atua e ala i le whaatuatuanga au mai e Samoa atua e ala i tofinga whaipule i tautuai le atunuu maona tangata. Mafonga inai e le tofa alevena ale le whaaftai ma ole abatu fo le lato la tupu Britania tele fa mautinoa ia mautu ma maustali ta penanga Samoa ile fonotele ta ita ia malol tau pulenga le chakamia o ke topa lua o lua fa talu ole taimi mua le o usu mai ile nei fonotele ta ua ilo tato i tu langi matali malo ai se atumotu wa moli mawina ile o mai ole sui o malo Britania tele ilana komiti fa foe ole fontele le nei le sunga Viki Tredel ile vai sa nei ya pia ma fa fe lo ya lo ia le sui fong fetalai o le palmini Samoa to fa au pa au muli pola lo ita fua muli pola ile solulu tolu tasio ya anwali ta wale tu la wale malo ole au tu malanga siasi ala na fionga mamalu Viki Tredel ina ia amatalia ma feutanga ia fu fuanga ale malo so fa tasio Britania tele le UK mole fono tanga tele le chakom lea e loma ya okitopa fa pena fo entu inatu le swani le official kom sinema walunga Britania i Samoa e ala le fa malo sio so tanga ile vawa tunu e lua o fa manianga fa pa anga Samoa ma Australia ai ole ai mamao ya tina e fa tino lea na vi ia ile sauninga e fa manatu ile aso Australia i Samoa ile vayo sonei ua fa felo ia il kom sina fo Australia i Samoa Mr. Will Robinson suyo le malo Samoa fa aftaya le awa ya tu e fia fa atasi malona ainga ile moto le malo i Australia i vai lima na lo il sa no anga le suyo Australia le so tanga tangata Samoa yona ele ma le sami e tawala tuai la na fa alo ile mamalo tangata nu Samoa ai ona anga i fanua maona tua a na ia mana tu fo ile sao o komsina talwai Miss Emily Luck ile so tanga o malo e lua fa aftaya fo ile malo Samoa il talialo ia ua maua ai fa mantunga o le aso fa apitoa le Australia Day e afua mai tala anga o afua ai le fiafi ma le so ai Australia ya so neipe na ia tala noa o le malo tangata fa ya tu iai immigrants o lona tala anga mai le ono sulima feta usanga talwai i tangata anu mua Australia o le isi o tunu ua loa ona tala anga i lungo le neifunga ele ma le so tanga fa al natura ma le fa mua o lona si o manga Australia taun unga tangata malanga mai tu e fia e au fia i ma Samoa o faio lato sao e lata ele se la wafe Samoa i Australia o fai pisinisi au nanga lau tele wa tina SS ai o ta alonga o fai ma sao o Samoa ai talo sia o fa pena se sao tangata Australia o au maui Samoa pe na ia sao noa
Na ia ta ua le sito sina mai Australia i Samoa o le saolotonga o whaamtalanga, langona whaapolokiki, saolotonga o Tapua Inga, o visa whaasalalau mal saolotonga e filifili ai o tātou taitai ai o le tūla whono tonu. O le Minister o Kapeneta le fionga toi sulu Cedric Paul se Schuster o le Minister o whaanatula mal si o manga ma whanua na whai masui o le fionga le Palemia e momoli le whaamanuia i le aso whaapitoa o Ausatali e le vaesanei. Mau Samoa Entertainment TV mas whaapoponga i le aso ataiao i le alofo o le atua ai whaasai koe.